Hari ini kita akan ajar cara masak bubur kacang hijau menggunakan 4 bahan saja, iaitu gula lapung, susu cair, kacang hijau, dan sagu. Kita masukkan kacang hijau. Kita masukkan kacang hijau yang telah direndam selama 4 jam. Kita rebus selama 15 minit. Kita tutup biar dia cepat masak. Kacang dah hancur, dah pecah biji kacang macam ni. Kita masukkan sagu. Kacau. Dan kita masukkan susu cair 1 cawan. Serta gula lapung sebanyak setengah cawan. Kita kacau-kacau. Sehingga mendidih. Kita tutup guys, bubur kacang kita dah masak. Kalau sekiranya tidak ada gula lapung, kita boleh gantikan dengan gula pasir ataupun gula Melaka. Gunakan sebanyak 1 cawan saja. Tutup api. Dan bubur kacang mudah kita guys.